Reka mbasuhuze mwebwe mukunda Neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane mu byo muri gukora byose rwose. Tugarukanye rero amakuru mashya. Hari umujenerali muri FARDC maze kuraswa, biteye bite, ibye bimahagaze bite, cyangwa se biri kuvugwa kuri iyo nkuru yo itari nziza cyangwa se y'incamugongo yo ihagaze ite. Aya makuru yerekeranye n'imirwano n'ubundi M23 irimo n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Ndaza kukubwira uko ibintu byifashe muri Masisi, hanyuma nze kukubwira amakuru ari kuvugwa mu Minembwe hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane, ariko kandi abarundi FARDC Wazalendo na FDLR basubijwe inyuma mu buryo bukomeye cyane natwe irwanaho ndetse na M23. Tuze kujya ku makuru avuga ku mpinduka zeruka kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri M23, ariko M23 yamaze kubyemeza isohora itangazo ku madiviziyo ya gisirikare yagiye yoherezwaho abasirikare batandukanye ndetse abamo n'abagiye bahindurwa. Ubwo ngubwo rero mu birumvikana ko bamaze kwemeza nyine ayo makuru, akariko hakaba nayo twavuga ko bahinyuje. Ubwo nibivugwa kuri Colonel Imani Nzenze turagenda tubigarukaho. Tuze kureba ibikomeje kugenda bivugwa ku yandi makuru ari kuvugwa muri politike. Ariko hagati aho AFC M23 nanone yasohoye itangazo rivuga ku banduye Ebola, cyangwa se rivuga ku banduye Ebola mu bice igenzura ndetse n'ingamba muri rusange gufata. Turaza kureba uko ibintu bimeze. Hari witwa Dani Mukwege yamaganye bikomeye politiki yo gusingiza umuntu mu butegetsi bwa Kinshasa. Yashaka kuvuga nde bihagaze bite? Amakuru yandi kandi akaba akomeje kugenda agarukwaho avugwa ku Rwanda nuko Perezida Samia Suluhu Hassan yamaze kugera i Kigali mu Rwanda. Azanywe n'iki mu gihe Perezida w'u Rwanda nawe heruka muri Tanzania muri gahunda zimuzanye harimo iki? Ubwo nabyo tugiye guhita tubigarukaho muri aya makuru. Ahubwo reka mbasabe gukora subscribe, gukanda like, gukanda share kugira ngo twinjire amakuru yacu tudatinze kandi tudakerewe. Mbere yuko mbabwira uko ibintu bimeze ku rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo Iminembwe, reka duhere ku nkuru itari nziza y'incamugongo ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Hari uduce biri kuvuga ko M23 bundi yarekuye ahabanje kuba imirwano, ariko amakuru akavuga ko yatuvuyemo kugira ngo ibone uburyo yaza gufata ibindi bice by'ingenzi muri za strategy zayo, kuko ntabwo amakuru agaragaza ko bahavuye kubera gutinya urugamba. Ibyo ejo nabikomojeho rwose, za Ururi rwose, za Kinyana, aho ngaho rwose mu bice byo muri groupement yitwa Rukweti harimo ibice bigera muri 7 byose M23 yamaze kurekura cyangwa se yamaze kuvamo. Ubu rero amakuru aravuga ko nubwo yemeze bityo habaye isibano ry'imirwano ikomeye cyane mu gihe Wazalendo bashakaga kuza kwinjira muri ibyo bice M23 irimo ibivamo, ariko witwa General Mutayomba yahise harasirwa. Kugeza ubu yajyanwe kwitabwaho mu bitaro. Amakuru avuga ko ari Warikare Pinga, nk'uko amakuru tugira bivuga nyine ko yajyanwe n'igisirikare cya FARDC. Yamaze kurashwe bikomeye cyane na bamudosha M23 ku buryo ubuzima bwe buri mu kaga isaha n'isaha rwose. Ibye byaza no kuba birangira cyangwa se agakira kwa Hamana nk'uko amakuru tugiraho abivuga. Reka tujye mu bice birimo ahitwa Iminembwe, mu bice bya Gakenke, Karingi, Karonge, Bidegu n'ubundi hongeye kugabwa ibitero ndetse binakomeye cyane rwose, bibangamira ituze ry'abaturage, binica inka z'abaturage nk'uko amakuru tugira bivuga. Bikavuga ko rero byakoreshejwemo drone zitagira abapilote, birumvikana indege za FARDC. Ndetse M23 isora itangazo ryihutirwa ivuga ko yamaganye ibi bitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile, nyamara amahanga n'imiryango mpuzamahanga bagakomeza kurebera, ahubwo bakomeza kwikoma M23. Iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, ni umuvugizi mu bya politike muri AFC M23. Usibye kandi M23, ni itangazo ryanasohowe na Twirwaneho rishyirwaho umukono na Colonel Kamasa. Uyu akaba ari coordinateur cyangwa se umuhuzabikorwa muri Twirwaneho nyirizina. Nawe yamaganye ibikorwa by'ibi bitero bya FARDC bakomeje kugaba ku baturage b'Abanyamurenge, bagakomeza kugenda bahicirwa ubuzima bwabo bugakomeza kugenda bujya mu kaga.
ariko nubwo amakuru agaragaza ko basohoye ayo matangazo bivuga ko twirwanaho na M23 basubijeyo nabi cyane abari bagabye ibyo bitero, kuko muri iyi minsi bari kubigaba bakoresheje indege ariko bakaza no mu mirwano yo hasi. Abo ni abarimo abarundi, ni abarimo abazalendo FDLR, ndetse rwose bikanavugwamo FARDC nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Kugeza ubu muri aya masaha nta mirwano iri muri ibyo bice Karongi, Gakenke, Bidegu, Rugezi nk'uko byari bimeze kuva ku munsi w'ejo. Mu minsi ine ishize hagabwaga ibitero by'umusubirizo, nibura muri aya masaha twavuga ko hariho akantu k'agahenge, ariko kugeza ubu nta nubwo umuntu yavuga ko buza kwira hatongeye kumvikana amakuru atari meza, kuko ibya hariya bikomeje kuba bibi cyane ku baturage b'abasivile b'abanyamurenge. Bakaba bakomeje gutabaza rero bavuga bati rwose ibi ngibi nibidahagarara turaza kuhashirira. Reka tujye ku makuru ari kuvugwa, ku makuru yandi rwose ari kuvugwa mu bice bya za Sange, naho humvikanye imirwano, kuko ni ibice biri kujyamo wazalendo, kandi burya M23 nubwo yari ku ibice byo muri Sange ikarekura Kabunambo, ikarekura Ruvungi, ikarekura Mutarure, ibyo bice byose byegereye umujyi wa Uvira yabirekuye kugira ngo habe hazamo ingabo zidafite aho zibogamiye ku ruhande rwa M23 cyangwa se rwa leta ya Kinshasa. Hanyuma hakaba hari kuza kwirundamo abazalendo. M23 yabarashe bikomeye cyane mu ijoro ry'ejo, ryababereye ribi cyane, mu ijoro ry'ibyago kuri wazalendo. Biravuga ko abarenga 10 bahaguye, ibirwanisho birafatwa, ndetse hanagira abasigara mu maboko ya M23 batari munsi nayo 10. Dukomeje gukurikirana rero by'ayo makuru ari kuvuga aho ngaho kugira ngo turebe ngo byifashe bite, amakuru ahagaze gute kugeza muri aya masaha. Reka mu yandi makuru twihuse cyane mite rwose mbabwira ko kandi M23 ikomeje amakoperasiyo ari gukorerwa muri Nyiragongo, aho iri guhiga bukware aba FDLR. Ejo twabwira ko yafashe abagira muri 80 ariko barimo wazalendo na FDLR. Rero n'ubu ngubu ibyo bikorwa bikaba bikomeje byo gukora operasiyo zigamije kugira ngo bano bantu bashire muri Nyiragongo, kuko bari guteza icyugazi umujyi wa Goma, bagaba ibitero shuma cyangwa se bazana gusahura n'ibindi bikorwa bakorera abaturage b'abasivile. Hanyuma tujye ku makuru avuga ko ihuriro AFC M23 ryasohoye itangazo rikana muri iryo tangazo bakavuga ko batahuye abantu 189 bahuye n'uwanduye icyorezo cya Ebola wagaragaye umujyi wa Goma ku itariki 17 Gicurasi 2026. Umuyobozi wa laboratoire ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba yitwa Professeur Jean-Jacques Kayembe yasobanuye ko umurwayi wa Ebola wagaragaye igoma yahageze avuye mu mujyi wa Bunia, ni mu ntara ya Ituri. Nyuma yaho umugabo we yishwe n'icyorezo cya Ebola. Iyi Ebola yakomeje gukaza umurego hano muri Kongo, rwose kongera mu bihugu bya mbere ku isi byagiye byibasirwa bikomeye cyane na Ebola. Rero umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko wagaragaye afite Ebola cyangwa se wagaragayeho Ebola ari guhabwa ubuvuzi bwihariye igoma, akitabwaho bikomeye cyane, kandi ko hafashwe ingamba zikomeye zo gukumira iki cyorezo kitarakwirakwira hirya no hino mu bice bitandukanye by'umwihariko igoma. Izo ngamba rero ngo zirimo izo gushakisha abahuye nawe kugira ngo bakurikiranirwe hafi, bitabweho kandi babuzwe kuba bakomeza guhura n'abandi bakora urujya n'uruza mu kurinda ko iyi Ebola yakomeza kugenda ikwirakwira. Hanyuma Kanyuka yasobanuye ko AFC M23 yashyizeho itsinda rishinzwe gukumira iki cyorezo rigizwe n'abahanga mu by'ubuvuzi naho nabo mu miryango y'abafatanyabikorwa kugira ngo bakora iperereza, basuzume, banafata ingamba zikenewe zagizwemo uruhare n'ubusesenguzi bwakozwe n'abaganga mu kurinda no kwirinda iki cyorezo cya Ebola. Mu ijoro ryo ku itariki 18 Gicurasi, Kanyuka yatangaje ko abantu 189 bahuye n'uwanduye Ebola bamaze kuboneka, kandi ko uwo munsi ibipimo 22 mu byafashwe byoherejwe muri yitwa ERNB Kinshasa kugira ngo bisuzumwe bwo ni muri laboratoire. Bakagira bati rero mu bisubizo byabonetse ibipimo 5 ntabwo byagaragaje ubwandu mu gihe hategerejwe ibindi bisubizo. AFC M23 igasobanura ko mu mujyi wa Bukavu
aha naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, habonetse umuntu waketsweho kwandura Ebola, ariko ko ibipimo byasuzumwe na laboratwari iri i Goma byagaragaje ko atanduye. Iti kugeza ubu mu bice byose tugenzura, umuntu umwe rukumbi wagaragayeho Ebola ari kuvurirwa i Goma, kandi nta wundi murwayi uraboneka. Iri huriro rikaba rigaragaza ko abatuye mu bice bagenzura ko nta gikuba cyacitse, bityo ko bakwiye gutuza ariko bakanaba maso birinda bubahiriza ingamba zo kwirinda ko icyorezo cyabageramo mu by'ukuri. Kubera ko Goma na Bukavu ari hafi y'u Rwanda, leta y'u Rwanda nayo ikaba yamaze gufata icyemezo cyo gufunga imipaka y'i Rubavu n'i Rusizi kugira ngo Ebola itazagera ku butaka bwarwo. Leta y'u Rwanda kandi yafashe ingamba zirimo kurushaho kugenzura urujya n'uruza no gukorana n'abafatanyabikorwa bakorera mu gihugu, mu karere n'abo kure yako, hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturarwanda iki cyorezo cya Ebola kiba kinakaje umurego kandi kikica abantu mu buryo bukomeye cyane. Reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi hari uwitwa Dr Denis Mukwege. Uyu nguyu akaba atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, yamaganye bikomeye politiki yo gusingiza umuntu mu butegetsi bwa Kinshasa. Ni ukuvuga ngo ni Mukwege akaba ari umuganga w'icyamamare wanahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka w'ibihumbi 2018. Yongeye kuvuga ko yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane anenga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashinja ihuriro ry'amashyaka rishyigikiye Perezida Tshisekedi kubaka politiki ishingiye ku gusingiza umuntu umwe no gushaka gukomeza kugundira ubutegetsi kandi abaturage batabishaka. Muri Denis Mukwege, ibi rero Mukwege yabigarutseho nyuma y'uko ihuriro rya Union Sacrée riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ritangiye ibiganiro n'ibikorwa byo kugisha inama abaturage ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga, hagamijwe ko Perezida Tshisekedi ashobora kongera kwiyamamariza indi manda, nubwo itegeko nshinga ririho riteganya manda 2 gusa. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Mukwege yavuze ko manda ya kabiri ya Perezida Tshisekedi ari nayo ya nyuma kandi ko izarangira muri Mutarama 2029 nk'uko biteganwa n'amategeko igihugu kigenderaho. Yaburiye ko kugerageza guhindura itegeko nshinga ku nyungu z'umuntu umwe bishobora gushyira demokarasi y'igihugu mu kaga gakomeye. Urumva, ibyo ni ibitangazwa na Dr Denis Mukwege. Ati ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si amategeko cyangwa inyandiko, ahubwo ni ukubura abagabo n'abagore bashoboye kuyobora igihugu mu kuri, bakageza ku baturage amahoro, ubutabera, akazi n'agaciro ka bose. Uyu mugabo rero yagaragaje ko uburyo bamwe mu bategetsi bo muri Union Sacrée bari gukoresha mu guhindura manda ya gatatu bashobora gutuma igihugu gisubira mu bibazo bya politike byagiye birangwa n'imvururu ndetse no kutubahiriza ihame rya demokarasi. Mu minsi rero ishize, bamwe mu banyapolitike bakomeye mu butegetsi bwa Tshisekedi batangaje ko ibiganiro byo guhindura itegeko nshinga biri mu byagezweho gukemura ibibazo igihugu gifite. Hari abavuga ko Perezida Tshisekedi akwiye gukomeza kuyobora igihugu kubera ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi ubwe aheruka kuvuga ko igihugu kidashobora kugira amatora igihe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo haba hakomeje intambara n'imitwe itwaje intwaro, cyane cyane umutwe wa M23 umaze igihe ugenzura ibice by'iyo ntara. Abenshi bose bavuga ko ari politiki cyangwa se turufu afite kugira ngo agaragaze ahubwo ko yakomeza kuyobora kugira ngo ahangane n'ibyo bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ngo abe yabikemura. Reka mu yandi makuru tunababwira yuko rwose nari maze kubabwira ko Perezida Samia Suluhu Hassan yamaze kugera i Kigali mu Rwanda. Ni Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan rwose ageze i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho yitabiriye inama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu iterambere rya Afurika. Aha rero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, Perezida Samia Suluhu yakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Usta Kayitesi. Rero iyi nama yitabiriye
yatangiye ubundi kuwa mbere biteganyijwe ko izasozwa ku itariki 21 Gicurasi 2026. Perezida wa Tanzania rero, perezidansi ya Tanzania yari yabanje gutangaza ko perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yasezeye ku bayobozi batandukanye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Julius Nyerere i Dar es Salaam mbere yo kuva mu gihugu yerekeza i Kigali mu Rwanda, aho yitabiriye nyine kuri wa kabiri y'inama itariki 19 Gicurasi 2026, inama y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma ku bijyanye no guhanga udushya mu ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika, NEISA. Iyi nama mpuzamahanga ihuriza hamwe impuguke mu by'ingufu, abashoramari ndetse n'imiryango mpuzamahanga, aho ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu iterambere ry'umugabane wa Afurika riganirwaho bakareba icyo bakora mu gukomeza kurizamura. Iyi nama ikaba igamije kuganira mu buryo bwiza bwo kongera amashanyarazi muri Afurika, kugabanya kwangiza ibidukikije, gushyigikira iterambere ry'inganda, guteza imbere udushya mu ikoranabuhanga ry'ingufu za nucleaire ndetse no gukurura ishoramari mu mishinga y'ingufu muri Afurika. Reka aya makuru tuyasoreza ahangaha rwose. Mbashimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV, mukore subscribe, mukande like, mukande share, amakuru yacu akomeze kugenda bageraho neza cyane mu buryo bworoshye bwihuse.